Di dalam semua permohonan yang kita buat ni, di dalam semua hujah-hujah yang kita buat ni, satu perkara yang amat jelas ialah tidak satu orang ataupun institusi kerajaan yang mengatakan atau menidakkan addendum ini wujud. Not one of them. So, jadi saudara-saudari fikirkan, perkara yang begitu dahsyat, yang begitu mustahak, tidak ada individu daripada kerajaan yang membuat kenyataan, kalau memang benda tu tak ada, awak tak boleh cakap. Katalah benda ni tak ada, don't waste time. Benar tidak? Pihak peguam negara boleh kata addendum ini tidak ada, and that's the end of the matter, kan? Okey. Jadi mustahak sebab perkara adanya addendum ini kita tahu dia memang ada. Sebab kalau tidak, kenapa Perdana Menteri membuat ucapan di dalam ucapan beliau on the 25th anniversary of his political party. Dia sendiri membuka kata, dia katakan dia telah diserang oleh sebab Datuk Zahid punya affidavit berkenaan dengan addendum. Datuk Zahid punya affidavit hanya berkenaan dengan addendum, tidak berkenaan dengan lain. Dia kata dia diserang, dia kata kenapa dia diserang. Dia kata, kemudiannya dia kata addendum itu, dia tak sebut addendum, tapi dia katakan perintah sedemikian harus dibuat di dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Bila dia kata begitu, dia memang bercakap berkenaan dengan addendum. Jadi ini bererti dengan terangnya addendum itu memang wujud. Kedua, saya nak tekankan, hari ini kerajaan boleh menidakkan ataupun membisu. They remain mute and deaf. They can do that now. But I can assure you, one day this matter will come out. One day, in the future, this matter will come out, and we know there is the addendum. And I can foresee how many government servants and politicians will get into trouble, because it means they lied to the court, they lied to the public about a matter of public interest which affects everybody, you and me. I'm not surprised one day in the future there could be a royal commission about this. But I don't want to go any further. We want to take the matter, go straight to court, and we'll fight our battle there.